gutera mu misozi myinshi itandukanye cyane nka biriya bice bya za Kamanyora ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye ubona yuko iyi nzira inzira nziza yo kwerekeza muri biriya bice yego nicyo kiri gutuma uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb biri kuvuga yuko guhera ku munsi w'ejo hari abasirikare bahawe briefing guhera mu masaha mu gitondo bagera ku 500 Nonaha ubu tuvugana urugamba rwongeye guhindura isura ni mu gihe kandi igisirikare cy'umutwe wa 23 cyongeye guhindura bamwe mu basirikare kibashinzwe kuba abagambanyi. Kuri uyu mugoroba ku wa kane ku igenekerezo rya 29/2026 urugamba rukomeye rurakaze mu bice bitandukanye ho plateau ni po ibintu byahindutse. Tugiye kureba akantu ku kandi kubiri kuba aho rero kuri uyu mugoroba imimerere y'umutekano mu kibaya cya ho plateau Rusizi mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo byabaye bibi cyane nyuma y'imirwano ikaze yamaze igihe kitari gito hagati y'ingabo za leta ya Kongo zifatanya n'iz'u Burundi barwanya M23. Kuko amakuru ya gisirikare abivuga imirwano yo kuri uyu munsi yibanze cyane ku mirongo y'imbere frontline y'ibirindiro cyane mu bice by'ahitwa Kanga Rugeje n'ahitwa Itisha muri grupo Makigoma muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Fardc n'abafatanyabikorwa bayo nibo batangije ibikorwa bya gisirikare za none binyuze mu kurasa ibisasu bya mortier n'intwaro ziremereye ziri gukoreshwa bagamije guhungabanya ibirindiro bya AFC M23 no kugerageza guhindura imirongo y'ubutaka repositioning of forces. Ku ruhande rwayo AFC M23 bakoze counter offensive ikomeye bakoresheje intwaro zoroheje n'iziremereye ndetse bikaba rero bigaragara ko byongeye kuba bibi cyane. Ni mu gihe kandi bongereye ingufu ibizwi nka defensive position bashyizeho ambushes ku mihanda ikoreshwa n'ingabo za leta. Mu masaha nyuma ya saa sita amakuru yaturukaga mu nzego z'umutekano yatugeragaho yageragaragazaga ko impande zose zakoze tactical maneuvers harimo kongera abasirikare ku mirongo y'imbere reinforcement of troops, guhindura aho ibirindiro biherereye redeployment, gukoresha drone z'iperereza reconnaissance no gucunga ibice by'ingenzi mu bwikorezi strategic supply routes. Nta ruhande rurashobora kuvuga ko rwatsinze byeruye kuko kuri uyu mugoroba ku wa kane imirongo y'ingenzi ihagaze nkuko byari bimeze nubwo habayeho kugerageza gusunika umwanzi probing attacks ku mpande zombi byagiye bigaragara. Abaturage bari mu kibaya cya Rusizi kuba bakomeje kuba mu bwoba bwo biragaragara bitewe n'urusaku rw'imbunda n'ibisasu byamurutse n'izindi ntwaro ziremereye zikomeje kumvikana muri aka gace kuko byiriwe umunsi wose. Amakuru atugera aravuga ko abaturage benshi bahunze berekeza hafi y'umupaka w'u Burundi, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi byagaze, amashuri menshi yamaze gufungwa by'agateganyo, abaturage babayeho mu kibazo cy'umutekano ndetse n'ubuvuzi bwabaye ikibazo. Imirwano ikabaye mu gihe hari impungenge zikomeye ku rwego mpuzamahanga aho Loni n'ibindi bihugu bikomeje gusaba impande zishyamiranye gushyira hasi intwaro no kubahiriza gahunda z'amahoro zashyizweho guhera muri 2025. ariko uko imirwano ihagaze kuri uyu mugoroba wo kuwa kane n'ibikorwa bya gisirikare biracyari ku murongo wa mbere, biragaragaza ko amahoro arambye ataragerwaho cyane bijyanye n'ibibera muri Kivu y'Amajyepfo aho AFC ikomeje kugenzura ibice by'ingenzi harimo na hafi y'umujyi wa Uvira abafite akamaro gakomeye mu bya gisirikare ndetse n'ubukungu. Ku mugoroba kuri uyu wa kane amakuru aravuga ko imirwano yagabanutse ugereranyije n'uko byari byatangiye, ariko haracyari intention ikiri hejuru. Impande zombi zikomeje kuba ku mirongo y'imbere, hashobora kongera kubura imirwano ikaze mu masaha ari imbere nkuko biri kugenda bigaragara bitewe nuko kuri ubu buri ruhande rukomeje kuzana abasirikare ndetse n'ibikoresho undercover muri Fardc. Ati twe dukomeje kugenda twakira n'abandi barwanyi bashya ndetse n'ibindi bikoresho byose bikomeje kugenda bizanwa twiteguye gukomeza operation. Ibi byose rero birerekana ko intambara mu kibaya cya Rusizi ikomeje kuba intambara y'igihe kirekire
protracted conflict, aho igisirikare n'abasivili bakomeje kwishyura igiciro gikomeye mu by'umutekano. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Bwana Karemba Aimable, wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza. Karemba, nubwo utameze neza ndagira ngo utubwire ibigezweho kuri ubu. Biragaragara ndetse biri kuvugwa ku rugamba kuri uyu mugoroba rwakaze muri ho plateau ndetse no muri Fizi. Bihagaze gute, amakuru ufite na yahe? Nuvango ni igisirikare cy'u Burundi Fdnb ni Fardc bakomeje kuguzanya imisaga y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare. Yego. Bari kuvuga yuko hano mu kibaya cya Rusizi mu gihe umutwe wa 23 waba ukomeje kuhakontorora n'ubundi igisirikare cy'u Burundi Fdnb ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo. Yego. Imigambi ikomeye cyane igisirikare cya Fdnb bafite, baravuga bati mu gihe M23 yabikomeje gukontorora ibi bice imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare tugomba gucisha muri pozisiyo zo mu kibaya cya Rusizi. Yego. Bikaba byagira uruhare mu kuba twagaba ibitero mu misozi myinshi itandukanye cyane nka biriya bice bya za Kamanyora ndetse kandi mu bindi bice bitandukanye. Ubona yuko iyi nzira yaga inzira nziza yo kwerekeza muri biriya bice. Yego. Nicyo kiri gutuma uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb biri kuvuga yuko guhera ku munsi w'ejo hari abasirikare bahawe briefing guhera mu masaha mu gitondo bagera ku 500 bagomba gukusanwa bakagaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu kibaya cya Rusizi ndetse kandi no mu bice byegereye Powezero Nyirangongo. Ku munsi w'ejo narimo ndakubwira agakarite bitwa ngo ni Mondwa, ndikubwira agakarite bitwa ngo ni Nyakariba. Aha hose rero iyi misozi ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi baravuga bati dufashe ibi bice umutwe wa M23 ukunze gukoramo muvuma militaire mu masaha ya kumanywa mu masaha ya nijoro, tugasa naho tubatera ubwoba mu ishusho fatizo igaragara mu mbaraga zidasanzwe twazana ku mirongo imbere ku rugamba, bishobora kudufasha mu buryo bwimbitse cyangwa se bweruye. Bwana makuru rero ubu iyi operasiyo yo mu kibaya cya Rusizi yabaye nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyari kimaze igihe gitegura urugamba mu ishusho yihariye itandukanye n'uburyo babikoragamo. Yego. Ni ishusho y'urugamba ubona yuko igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyazanye izindi mpinduka zidasanzwe, kuko no mu ishusho ihari fatizo biravuga yuko nibuza mu basirikare 5,000 n'imisago barenga bagiye koherezwa gukuramo n'imisozi yo mu kibaya cya Rusizi ndetse kandi ahandi hatandukanye, dore yuko kwikubitiro n'ubundi byose bari kubikora bavuga bati turabanza dufate imisozi strategique yegereye za Kamanyora, turabanza dufate imisozi strategique yetegeye Kamanyora, kuko ibi byose igisirikare cy'u Burundi cyo kiri kubikora mu rwego rwo kugira ngo bongere bakusanye ibice bitandukanye by'ingenzi byo guterekamo AVIS cyane, dore ko n'ubundi mu ntego igisirikare cy'u Burundi bagifite baracyavuga bati twebwe gahunda dufite ntabwo twiganze cyane mu cyitwa advance, turadvance gakeya ariko mu gihe dusigaranamo umwanya urimo pozisiyo nziza turatera dukoresheje icyitwa sharing rero kugira ngo n'ababizi neza intambara y'ahantu mu bice bya mu kibaya cya Rusizi abarabizi neza yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi Fdnb cyavuye muri ino misozi yo mu kibaya cya Rusizi ari ahantu hateretse intwaro za AVIS, no hari za machine gun, hari hateretse urubunda rwa BM12. Naka kanya rero turi kuvugana n'ubundi igisirikare cy'u Burundi ibi byose bari kubikora bavuga bati icyo dushaka ni inzira yo guterekamo intwaro, noneho niba hari abadivanta baca ku muhanda uva ku kibaya cya Rusizi uzamuka hafi n'imisozi yegereye ahitiriwe muri quartier mu Bukoro. Ahangaha rero niba hazamuka hafi y'umuhanda RP 1102 ngira ngo uvuye mu kibaya cya Rusizi werekeza ku muhanda Rutosinari 2 uzamuka mu byerekezo biva mu kuboko kuva mu kibaya cya Rusizi uzamuka muri pozisiyo zigana hafi neza no ku nkengero z'ikibaya cya Rusizi no muri pozisiyo zo hafi y'igihugu cy'u Burundi. Yego.
birasa naho bibuze gufasha cyane uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ubundi kugera kuri ya ntego bavuga bati twebwe noneho tayari twakiyemeje intego dufite niyo kwisubiza Kamanyola ndetse kandi na Bukavu kandi tukabikora tubanje kurwanira mu gice twakwita yuko n'ubundi ari igice kirimo ibibaya ndetse kandi n'udusozi twavuga yuko byoroshye kwitsimbamo umwanzi tworoshye gutegeramo ambusha umwanzi cyangwa se no guterekamo intwaro ziremereye. Ivyo rero ni ibiri kwa mujyama kuri yizewe bwana Karemba Aimable guturuka muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko MRDP twirwaneho Zigaruriye centre yahitwa Kirumbi herereye muri groupement Mutambara ibireo bikaba zabaye ku mugoroba w'ejo, ariko amakuru akaba amenyekanye ubu ngubu nyuma y'imirwano ikomeye yari imaze iminsi 3 itangiye. Aho kuva kuwa mbere muri iyi mirwano uyu mutwe wagaragaje ubushobozi bukomeye kuko wafashe ibice by'ingenzi birimo Nguri nayitwa Kiheri ndetse no kwa Ngurube. Gufatwa kw'aka gace kayitwa Kirumbi byatumye ingabo zaturutse mu Burundi zoherezwa mu gace kayitwa Kirumbi mu rwego rwo gutanga ubufasha. Umwe mu baturage baherereye muri aka gace yagize ati nyuma yuko abasirikare baje mu modoka ebyiri ku mugoroba w'ejo bazanye amasasu n'abasirikare benshi mu gitondo ku wa kane haje abandi basirikare barenga 1000. Yakomeje avuga ko abasirikare b'Urundi bari kwerekeza hitwa Kabambwe bagana Ikinumbi mu rwego rwo gushyigikira ingabo za leta zirwana n'umutwe MRDP twirwaneho. Amakuru kandi arahamya ko kuva saa 10 za mu gitondo kugeza ubwo iyi nkuru twayibonaga imbunda ziremereye n'izoreje zari zicyumvikana ku bwinshi mu bice byegereye hangaha. Bikaba rero byarabaye mu gihe ingabo za leta zagabye igitero kuri twirwaneho Ikilumbi mu rwego rwo kugerageza kugaruza aka gace. Kugeza ubu rero Karemba Aimable no muri Ho Plateau nabo biravugwa ko bitoroshye. Muri Ho Plateau kugeza ubu amasasa aravuga update ufite nizi mu Ho Plateau noho nta kindi kiri kuvugwa ni igisirikare cy'umutwe wa 23 ndetse kandi ni Fardc muri rusange. Yego. N'ubundi bakomeje guhangana kuko n'ubungubu turi kuvugana n'ubwo wenda ntari ndi mu birometero bitari bike ariko n'atari byinshi ndiyo aka kanya byemaze kwivugana n'umuntu uri hafi yaharambira ati imirwano n'ubundi irakomeje byaba ari ku ruhande rw'umutwe wa 23 hari ibice bimwe na bimwe bakomeje gusa naho basubiza inyuma ibikoresho ku ruhande rwa Fardc Fdnb nabo hari ibyo bakomeje kugenda bakora mu rwego rwo kugira ngo bigire imbere cyangwa se batere ubwoba bikomeye umutwe wa 23 kuko biravuga yuko ibi bice n'impamvu ubona ko Fardc yongereye imbaraga hari imyitozo imaze iminsi itangwa ku ruhande rwa FDLR Special Forces ndetse ku ruhande rwa Anaconda abayigos ndetse no ku ruhande n'ubundi bw'igisirikare cy'u Burundi bikavuga yuko ari abasirikare b'intwaro b'abakomando bamaze iminsi bahabwa amabwiriza y'urugamba kuko bavuga yuko impamvu urugamba rwo muri Sud Kivu bagiye bava mu bice byinshi bitandukanye ngo nuko bagiye basa naho batagira ba platoon commanders n'ubwo ku rugamba batazi gutegura urugamba dute umwanzi turamugota gute cyangwa se mu gihe tugabyeho ibitero turakwepa gute kugira ngo tudatakaza cyane. Icyo rero nicyo navuga yuko ariyo shusho fatizo byaba ari hano muri Ho Plateau ndetse no mu bindi bice bitandukanye ubona birimo imirwano ubona yuko igisirikare cya Fardc Fdnb bagarukanye bitandukanye n'uburyo urugamba rwari ruhagaze mu minsi yashize. Ni mu gihe rero kandi andi makuru avuga ko Fardc yatangiye kwikura mu bice bikomeye byo muri territoire ya Fizi. Amakuru atugezeho ari guturuka mu bice bitandukanye bya territoire ya Fizi aravuga ko umutekano muri aka gace uri mu kaga gakomeye mu imirwano ikaze imaze iminsi irwanganisha ingabo za leta ndetse na twirwaneho MRDP. Amakuru yizewe atangwa n'abaturage hamwe n'amasoko atandukanye y'umutekano akaba agaragaza ko Fardc yatangiye kugaragaza intege nke zikomeye bitewe n'imbaraga n'ubushobozi buhanitse bw'intwaro bivugwa ko zikoreshwa na MRDP twirwaneho. Ibiro bikaba byatumye izo ngabo zitangira kwikura mu gace kayitwa Mboko no mu bice bihegereye byegereye ikiyaga cya Tanganyika nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu misozi no mu bibaya zo mu bice biri hejuru y'ibyo hagati ya misozi ya Fizi ndetse na Uvira. Nkuko amakuru abivuga igikorwa cyo kwimura ibikoresho bya gisirikare bya Fardc cyatangiye kare mu gitondo ku wa gatatu
ku itariki ya 28/02/2026 aho imodoka n'abasirikare bagaragaye bava muri utu duce bajyana intwaro n'ibindi bikoresho byaba ahantu hatandukanye. Igitangaje kurushaho nuko n'ibiribwa byagenewe abasirikare ration alimentaire bivugwa ko byatangiye kugurishwa ku baturage, bikaba bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko hateguwe gahunda yo kuva burundu muri utwo duce. Amakuru anongera kuvuga ko Fardc ishobora kwikura mu bindi bice byo muri territoire ya Fizi muri iri joro, ibintu bikomeje guteza impungenge zikomeye mu baturage by'ibi territoire. Abasasanguzi b'umutekano bo baravuga ko mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi, hari impungenge zikomeye ku mujyi wa Baraka ushobora kugwa mu maboko ya twirwaneho mu masaha yari imbere cyangwa se mu minsi izaza. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta ntiburagira icyo butangaza cyangwa se buratanga ibisobanuro birambuye kuri aya makuru. Gusa abaturage bavuga ko ubwoba, gahunda no kwibaza kwazaza kwiyongereye cyane mu n'imiryango ifite impungenge ko imirwano ishobora kwinjira mu mujyi mu buryo bweruye. Iki kibazo cyongeye kugaragaza ubukana n'uburemere bw'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutekano ukomeje kuzamba, bigashyira mu kaga ubuzima bw'abaturage n'ituze ry'akarere kose muri rusange. Karemba Aimable wakomeza nandi nuvuga ngo ahandi hantu hatandukanye nko mu bice bya hano muri Sanje, mu bice byegereye hano hafi ku muhanda route nationale 5, igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo, ubwo birumvikana yuko ari ku ruhande rwa Fdnb nabo bakomeje kugenda bazana intwaro nyinshi, yego, ndetse kandi n'abasirikare bari kuzanwa rero berekezwa mu byerekezo n'ubundi byegereye Bukavu, nayo tubona yuko n'ubundi nubwo turi kumva ko amakuru fatizo igisirikare cya Fardc Fdnb byari ibice bya Fizi bari kwikuramo, ariko birashoboka yuko cyane bo bari kuvuga bati mu gihe wenda twaba twinjiye muri ya misozi ya Bukavu tugakuramo mu Mosho, tugakuramo Kabare cyangwa Kamanyora no mu bindi bice bitandukanye, ibi byadufasha kuba n'ubundi n'imisozi ya Fizi byashoboka cyane yuko M23 ishobora kugabanya abasirikare bari koherezwa muri territoire ya Fizi bakabazanwa guhangana imisozi ya za Kamanyora cyangwa Bukavu. Urabona yuko urugamba uko umunsi ugenda uzahaza undi, aho kugira ngo rugabanye isura yo gukara, ahubwo niko rukomeje kugenda rwiyongeretse, kandi uko rwiyongera niko amayeri ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku ruhande rwa Fardc niko akomeje kugenda yiyongera, kandi ibi si gusa biri kuba muri Sud Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru, urabona yuko ariko situation ihagaze. Ibironi biri kwa mugene ubundi Karemba Aimable ari imirwano ikomeye yabereye muri Uvira, aho rero kuri uyu wa kane habaye gukozanyaho gukomeye hagati y'abarwanyi ba AFC na Frdc. Nk'uko bigaragara bikaba rero bikomeje kugenda biba bivugwa ko kuri ubu isaha yari yose ashobora kongera kugaragara kwinjira kwa M23, bikaba rero bishimangirwa nuko hari abaturage bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Bwana Karemba Aimable, ndashaka ko tujya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho kaduha update zibiri kugenda biba bihagaze gute muri Nord Kivu kugeza ubu. Nord Kivu ubu wenda umuntu yakwibanda mu misozi yegereye ahitwa za Nyiragongo, yego, cyane cyane mu mujyi wa Goma, ngira ngo ku munsi w'ejo n'uyu munsi tugize kumva yuko mu gace ka Rusayo hari aka gace ka Rusayo humvikanye urusaku rw'amasasu, yego, urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri karitsiye n'ubundi iri hano muri Rusayo hafi neza ku muhanda uva Rusayo werekeza Rutoke, ku muhanda RC101 ugana mu cyerekezo n'ubundi kiva Rusayo ujyana ahitwa Rutoke, ariko bikavuga yuko n'ubundi ibi byabaye ari umuturage uterereye na mugenzi we n'ubundi bapfuye ku bintu bijyanye n'ivanguramoko cyangwa se batereranye ku bintu bijyanye n'ubwoko. Umuturage agasohora imbunda mu nzu akaza akarasa mugenzi we, bikavuga yuko uyu wanarashe mugenzi we yabarizwaga no mu gisirikare cya Fardc, yarahoze ari umuwazanenda ariko amazemo nk'amezi nk'abiri akaza kuvamo bitewe n'uko Goma yaje gufatwa, ariko bikavuga yuko n'ubundi umujyi wa Goma nawo uri mu icuraburindi nyuma y'uko hakomeje kugenda hatangazwa amakuru yuko hari bamwe bahishe imbunda mu mujyi wa Goma, nubwo hagiye habaho isakwasakwa, ariko hakaba hari amayeri akomeye cyane abaturage bagiye bakoresha. Hakaba hari abatukuye ibinogo bagakora amasima mu nzu zabo, imbunda bazikoreye babatemye hejuru, imbunda zibagazisa mu nzu,
mbona bakazisha munsi y'ibitanda n'ibindi bisa n'ibyo amayeri akomeye cyane. Urumva yuko rero icyo ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragara n'ubundi aho bivuga ati nubwo umutekano wenda hatuvuga yuko hari nka 90% cyangwa 80%, ariko n'ubundi naho nta bintu bihagaze neza. Ni nako no muri teritwari naho bihagaze cyane cyane mu misozi y'Isake, aho bivuga yuko mu byerekezo cyane cyane biri hafi na pariki ya Virunga muri hano Kimoka hari abasirikare benshi bari kuhava berekeza mu misozi yegereye ahitwa za Mushaki, berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Daraga na Marene. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana muri pozisiyo zegereye mu mujyi rwagati wa Sake. Aha rero avuga yuko n'ubundi hakomeje kwegerezwa cyitwa ACTU polisi ndetse n'abasirikare. Ibi kandi bivuga yuko amafata turetse ko bitayorohera ahubwo yagakoze gisa naho buri rugo rwose rwashyirwaho uburinzi cyangwa se rwashyirwaho maneko mu rwego rwo kugira ngo hamenwe uburyo situwasiyo ihagaze muri umutima wa 20 turi kugenda. Yego Karemba Aimable, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, ubwo ukomeze dukurikiranire n'andi makuru ugenda tugezaho n'izindi update. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.